Ndizera ko mumeze neza cyane mwese mukomeje gukurikira Iraguha Info, wa mwanya mwiza tubagezaho amwe mu makuru ari kugenda avugwa muri ako kanya. Reka aka kanya tubabwire inkuru igezweho magingo aya ngaya, ariko noneho turerekeza mu myidagaduro nyarwanda. Inkuru igezweho aka kanya ni ifatwa ry'uwitwa Ishimwe Dieudonné mwamenye nka Prince Kid. Uyu Ishimwe Dieudonné yamenyekanye mu bikorwa byo gutegura Miss Rwanda ndetse no kuyobora icyitwa Rwanda Inspirations Backup, ari nayo yari ishinzwe gutegura iri rushanwa ry'ubwiza mu Rwanda rya Miss Rwanda. Rero uti byagenze bite inkuru y'uyu Prince Kid, byagenze bite kugira ngo agere aho afatwa, kuko muheruka akatirwa n'urukiko rw'u Rwanda ariko nyuma akaza kuba aburirwa irengero we n'uwo bashakanye witwa Miss Elsa. Uti byagenze bite? Ariko mbere yuko nkubwira uko byagenze, reka mwibutse ko wakora subscribe, ukanza nganze subscribe kugira ngo udufashe kandi ube unaduteye inkunga kugira ngo ujye ubana natwe bya buri munsi. Wibuke gukanda like, kandi igitekerezo cyawe ni ingenzi cyane kuri twebwe, ni inyunganizi y'ingenzi cyane. Reka twigarukire ku bya Prince Kid, nkubwire uko byagenze, nkubwire imvo n'imvano y'inkuru y'uyu musore kugira ngo y'uyu mupapa kugira ngo yongere gutabwa muri yombi n'ubutabera. Prince Kid wari uri gushakishwa n'ubutabera bw'u Rwanda yafatiwe ahitwa Fort Worth kuwa 3 Werurwe umwaka wa 2025. Ibi byatangajwe n'ibiro bishinzwe abinjira n'abasohoka mu gihugu cya Amerika. Ku itariki ya 13 Ukwakira umwaka wa 2025, urukiko rukuru rwakatiye Ishimwe Dieudonné igifungo cy'imyaka 5, ngira ngo murabyibuka. Mu rubanza ubushinjacyaha bwari bwajuririye icyemezo cy'urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge, kuko rwo rwari rwamugize umwere ku itariki 2 Ukuboza umwaka wa 2022. Urukiko rukuru rwahamije Ishimwe Dieudonné ibyaha byo gukoresha undi imibonano mpuzabitsina ku gato no gusaba cyangwa gukora ishimisha mubiri rishingiye ku gitsina. Ishimwe yari yarashyikirijwe impapuro zimusaba kwitaba nyuma y'icyemezo cyo kumuta muri yombi cyatanzwe na guverinoma y'igihugu cye, nk'uko abayobozi b'urwego rushinzwe abinjira n'abasohoka muri Amerika rwabitangaje. Aba bayobozi bakomeje bavuga ko ubushinjacyaha bw'u Rwanda bwatanze icyemezo cyo kumuta muri yombi ku itariki ya 29 Ukwakira umwaka wa 2024. Ishimwe Dieudonné, uyu muzi nka Prince Kid, yari atuye aho bita Fort Worth, ahangani mu gihugu cya Amerika. Nubwo nta byangombwa yari afite, yabaga nta byangombwa afite byemewe byo kuhatura, gusa yari yarinjiye muri Amerika mu buryo bwemewe n'amategeko. Uyu Ishimwe Dieudonné yatawe muri yombi bigizwemo uruhare n'amakuru yatanzwe n'icyo bita FBI, n'ikigo gishinzwe abinjira n'abasohoka mu gihugu cya Amerika. Ishimwe batangaje ko yagumye mu maboko y'uru rwego mu gihe hagitegerejwe icyakorwa. Uyu Ishimwe Dieudonné benshi bamumenye muri saga ye n'uwitwa Jolie Mutesi, nk'aho byavugaga ko ari we ubifitemo uruhare ifungwa ry'uyu musore, ariko akaza kuza gukatirwa n'urukiko nyuma akaza kuba abura by'amaherere. Nawamenye irengero ry'uyu mugabo, byaje gukomeza bihwihwiswa ko yibereye mu gihugu cya Uganda, ariko urumva ko umusore yari ibereye aho bita Fort Worth, ni state imwe yo mu gihugu cya Amerika. Urumva ko uyu musore ariho yarari. Ubu rero biravuga ko ari mu maboko ataraye, ategerejwe i Kigali. Birumvikana ko azaza gukora igihano yakatiwe cy'imyaka igera kuri 5 mu buroko. Ishimwe Dieudonné uzwi nka Prince Kid yashakanye n'uwitwa Miss Elsa nyuma y'inkuru y'urukundo isa nkaho yakoze ku mitima ya benshi, babashimira ubutwari bagaragaje, bashimira uyu mukobwa witwa Elsa ubutwari yagaragaje bwo kuguma kuri uyu musore paka kugeza ubwo bakoze ubukwe. Bavuga ko ari urukundo rw'ukuri kabisa yerekanye kugeza aho bakoze ubukwe. Nyuma baza gukora ubukwe, nyuma y'ubukwe ntawamenye irengero, ntawamenye amaherezo yabo. Baje kuva muri media nk'abantu bari aba public figure, ntago bongeye kugaragara muri media y'i Kigali ndetse no mu Rwanda muri rusange, ahubwo amakuru yabo yahise amera nk'aho abayibanga. Urumva bari bibereye hirya iyo muri za Amerika, kugeza ubwo rero amakuru yitabwa muri yombi y'uyu Prince Kid yaje kuba ajya hanze, maze bigaza kumenyekana ahantu hose. Ariko ndakeka mbaye uwa mbere
mu bantu batangaje iyi nkuru y'ifatwa ry'uyu musore witwa Prince Kid wamenyekanye mu bikorwa byo gutegura ndetse no kuba umuyobozi wa Rwanda Inspirations Backup, rero akaza gutabwa muri yombi binyuze mu kwaka icyo bita happiness yararikoroje. Murabizi ni ikintu cyamaze iminsi myinshi kiganirwaho n'abatari bake. Iyo niyo nkuru rero nari ngufitiye mwaya masaha iri kugenda izamuka isa nkaho igiye gufata ama front page y'ibinyamakuru byinshi hano mu Rwanda mu bijyanye n'imyidagaduro. Iyi bayita Iraguha Info. Nimba utarakanda subscribe, ni umwanya mwiza wo kuza kuba wibuka gukanda subscribe kugira ngo tujye tubana buri munsi mu biganiro byacu tukugezaho. Nakubwiye ko icyitwa amakuru hano aba ari urucabana kabisa, uzajya wumva byinshi, uzajya ubona byinshi. Wowe icyo usabwa ni ugukora subscribe kandi ukajya utanga igitekerezo ku nkuru twakugejeje. Wese iyi nkuru uyumvisha ute? Jya muri comment utubwire. Reka dusubire ubutaha. Ciao ciao.